2 attempted suicide, 1 ymosodiad difrifol, 1 overdose, a'r digwyddiad na yn y gym. Croeso to paradise. Hardy, Dale! Love a family reunion. Peter Watson. Screw or two loose there. Pam, be da chi wedi glwad? Robert! Got yourself a mate? I'm Brennan. We should chat sometime. Ti'n gwybod mam di capel i ni deals fo gyd, dweud? Mae'r smackrat gyd in withdrawals must be a shortage. Stop it! Ella bod nhw gyd i gweld y gola? Nah, just another glitch in the matrix. Sgiti! Ddim syniad! That Barry. Just wants a bit of excitement. Doesn't he? Peter! Sbïa na ni! Hogyn, come on. Mae'n dod i gefn, mate. Mae lle yma'n gallu grindio rhywun lawr heb i chdi sylwi. Dy bydde byth mor ddrwg a beth ti'n meddwl, mae yna wastad opsiynau. I suppose bod ti roed wedi gofod delio'r consequences na dda. Dwi'n gel. Ond dyna mae'n ei fynd yn drwg.